Johan Cremona li kellu kumpanija tal-lobby sħab ma' Jurgen Fenek kompla jixed fil-ġuri dwar dak li kien jgħidu Melvin Tewma wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Cremona xed li Tewma kien qallu li Fenek orna li jwaqqaf kollox qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017. Madan kollu skont ix-xhud Tewma xorta ħallas depożitu ta' 30,000 euro lill-Aħwa de Giorgio. Mistoqsi mill-prosekuzzjoni x'interess seta' kellu Tewma biex ikompli bil-pjan, Cremona wieġeb li ma kienx jaf. Ix-xhud qal li fl-2018 kien laqqa lil Tewma ma' Kenneth Camilleri wara li dan talbu jikkuntattjah. Waqt la oħra fil-belt qal li sema lil Tewma jitlob lil Camilleri biex lill-Aħwa de Giorgio jirranġawlhom għal ħelsien mill-arrest. Cremona sostna li aktar tard Tewma qallu li kien tqabbad minn Fenek u Keith Schembri biex tinqatel Caruana Galizia. Madankollu qal li ma' żmien Tewma ma baqax konsistenti u beda jsemmi biss lil Fenek. Hawnhekk il-prosekuzzjoni konfrontat lil Cremona bil-fatt li fix-xhieda preċedenti tiegħu quddiem il-maġistrat u anke l-investigaturi kien konsistenti li skont dak li qallu Tewma Fenek kien l-allegat mandant. Cremona tenna li hu kien qed jirrakkonta biss dak li kien jgħidu Tewma u li personalment ma kienx jaf minn ordna qtil. Fl-awla nsemgħu wkoll recordings li ttieħdu bil-moħbi ta' konversazzjonijiet bejn Tewma u Cremona. Fihom issemgħu il-flus li allegatament kienu jingħataw lill-Aħwa de Giorgio waqt li kienu l-ħabs, kif ukoll il-biża ta' Tewma li jiġi investigat wara ħasil ta' flus. Cremona xed ukoll li Tewma kien qallu biex jafża lil Fenek li kien se jirrikordjah għal jagħmel kuntatt ma' Fenek permezz ta' signal, iżda insista li l-konversazzjonijiet tiegħu mal-akkużat kienu marbuta man-negozju.